batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Kitutumu nsamu na ndemba matope radio epe ya undekele ngudia nsamu ya ikena kusadisa bantu bakembela kilumbu ya inza ya mvimba samna metadila kitutumu nsamu tope radio kilumbu yango bakekembela kayao konto kilumbu ya 13 ya ngonda Februari ya konto mvula kilumbu yango bakweza katula yao na mvula mafunda zole 11 na ba inti nyoso kele na kati ya UNESCO pe bakweza kandima yao kuna na Assemblée Générale ya Nations Unies nyoso ina na kusantudila nkangu pe inza ya mvimba mtsasa pe mambote ya kitutumu nsamu tope radio ape samuna kukindisa pe kutinda bantu batatamana kulanda ba radio na mutindu mosi ya mbote pe ba mfumu bazaba wapi mutindu mambo metadila radio ke kuizaka salamina na yau mosi ya mfumu kedi atisaka bisale ba mwangisi nsangu na kizunga ya Congo Central bakebogdilaka Sesak mbuta Celestin Bibimbu yani nde mutu kuizaka tuba samuna kusantudila nkangu pe na ba mfumu na bantu nyoso ke salaka kisalo yae samna kubambula beno moyo beno fueza ba eti radio yao ndegu zaka avwanda na nsasa mingi peke salaka kisalo ya mbote samuna kupesa bantsangu na nkangu nyoso mutindu mambu ukena kulutila donc mais diamba on kufu munu na zabisana ba auditeur to na bampanga betu yake ile ndaka yavanda radio to television yake mutindu yake nzonzolo to radio yake kima mosi ya mfunu mingi pamba ve na kutalaka bamamke kuizaka tuba na ba kinzonzolo ngo yake bamama mosi ke kuiza ku changer to kusalisa betu na ku changer bamavangu na mvandula betu na kati ya kangu radio yake le kima mosi ya mboti yina ke salisaka betu sana kuwa bansangu yina peke sepisaka betu na mabankunga kitoko na mambo ke lutaka na kati radio ke kima mosi batu ke salila ka bisika nyonso donc yele nata ya place nyonso ngeke na tambula ngeke na radio nge na kati ya god na kati ya poche ngeke na radio nge ngina kulanda bansangu nyonso mutindu ngezo dila ata ngeke na bilanga banka utu mke monaka ngeke na kikoza metu la radio na ngena kulanda na yau radio epe yake ya mosi ya mfunu ngemba yazo la tu banini baina ke salila ka radio mambo ina benke bimisana kati ya radio ya pesa ngemba na batu ya pesa luvuvu na batu ya pesa kiesi na batu kabekena kusalila kisana na bena mutindu ina benke mona ke radio na beno peke tomboka ke kwena na twala bantu ke sepela na beno benke baka pe batu mingi ke kwiza kusosa babima na babu ya luta na radio na beno ngemba ke dia mosi ya kitoko bana na ngemosi kena kutuba pena batu nyoso kena kulanda ya kimelomba eti baina nyoso ke salila kana radio bubu kenkinzi mosi ya nene yina betu nyoso beto sepela na mutindu betike simbaka babenzonzolo ya kutuba mambu na ntola batu me mambo ina ya pesa ngemba mutindu bametu bila na mfula yae bayekele kuizaka salama na mutindu ya kevwandela kave kuna na ndambu ya division provinciale ya transport pe voie de communication kilumbu ya ntete ya sabala ya betokele tope kilumbu ya 13 ya ngonda Februari ya mvula mafunda zole makumi zole na 3 mutindu benekena kumona bamesonike yao na bisoloko bisadi ya division provinciale ya transport kuna na vili basi na mbanza matadi baunde mefuema samu eti mfumu vandaka diatisa bao tope chef de division yani nde kuizaka katuka pe bakuzaka bieka yina vandaka landila yani lokola chef de division AI intérimaire mutindu ubake bogdila kayandi mekanti na ndambu ya Kinshasa tata secrétaire général ya transport yani nde mutume kuiza tinda mfumu ya ntama vandaka diatisa division yani nde kuza sala intérim mekanti bisadi ya inzo ya baunde yangalala ve samu eti mfumu yango vandaka sala ba mambo mingi ya imbi mambo yango yaunde mekuiza sala eti bakuiza yangalala ve samu na mvutukulu na yandi mutindu ya bauzaka tubila na mama Victorine Umba yangu yetu betu mwani na tata nkangu tumengi boto tata ni ani bakututindila kome chef de division AI kwa transport mujambi mavanga mali mambini zola kabaka yetu babako yetu kukuti kwa ile tata ifwa mujambi nyaki yawu kabika kwa kuuliza parce que déjà nyafu mwetu ni no wili kwa retraite ubika mutu mosi mukatula ndaka interi baba fungu tiba mwenike mutu ni nyandi kufe batutomela kwetu mutunga betu kudimanga kufe
Benefita ba eti bisadi yai bao ndebo tumemonisa eti muntu ina kena kuyala bao yai bakebogolaka na ndinga mputu kena kusala interim chef de division yango yani nde bazona ani bikana vana mvimba mekanti batindila bao mfumu ya nkaka ve Dibwala yai kele na bantu 2700 kezingilaka kuna bakele na mpasi mingi samna mambo metadila maza kinzazi epe bakelasi ya mbote ikele ve mambo yai ya ndekena kumonisa nkango kezingilaka na ndambu yango mpasi na mutindu mosi ya kusekala ve kuna na dibwala bakebogilaka kilometre 28 bwala yango ya kele ntama ve na mbanze ya boma tope na katikati ya boma na manterne kuna na sekteri ya boma bungu na territoire ya Mwanda ya kele kaka na pompe Manuel mosi mutini bakebogilaka na ndinga lumputu na bapompi tatu kele kuna mekanzi mosi kaka ke salaka na kutabaka nkangu ya bantu kezingilaka na ndambu ina yambu yango yao ndekena kumonisa nkangu mpasi na ndambu ina pe mambo metadila kinzazi kele ve nkangu ukena kumona mpasi kuna na kilometre 28 bakelasi ya kufua ata mambo ya mbote ikele ve lokola injo ya kelasi yae bakebogilaka insiti Mangala yao ndekele kelasi mosi kesa disaka nkangu na ndambu ina samba kuzabaka ndwenga na mutindu mosi ya mbote mekanti bibaka ya kufua mvula mekanoka maza kena kukota na kati ya bakelasi matolo ya imbi apeba mambo mingi ya imbi nkango kezingilaka na ndambu ina batu baka na kinkenda nyoso teke na beto awa maza ya kunu beto ke na pompi tatu doki pompi zole ya kufua mosi kaka kena sala ya ikena ni mabeto pompi ya kena maladi ya bodriche betu mekaka kuse renseigner na bayina ke bon kusaka ba pompe baza bisaka betu ke pièce na ke cher betu kana kolomba na bafumbu ale ndaka ede betu sama na kusumila betu pièce yai difficulté ke na betu awa maza ya kunu betu ke na pompe tatu doki pompe zole ya kufua mosi kaka kena sala ya ikena twa na manima betu pompe ya kena maladi ya bodriche betu mekaka kuse renseigner na bayina ke bon kusaka ba pompe baza bisaka betu ke pièce na ke cher betu kana kolomba na bafumbu ale ndaka ede betu sama na kusumila betu pièce yai kuyantika mambo metadila bantaka mutopi bakebodilaka coupe ya confédération samna bimvuka mutopi ya inti ya République démocratique du Congo yaunde kuizaka salama kilumbu ya lumingu benefita baeti ekipe ya tout puissant Mazembe Anglebert yani nde kuizaka nunga ekipe ya inti ya Mali na kumbu ya Real de Bamako na makongo tatu na mosi di Congo ya ntete yaunde kuizaka kotiswa na minuta 15 pe ekipe ya Mali yande kuzaka futula likongo yango na minuta 30 na mosi pe na manima na yau tupisa Mazembe kuzaka landikisa diaka makongo zole pe na ndambu ya nkaka ekipe ya Derrick Motema Pembe yande kuzaka sala mpavala na ekipe ya ASEC d'Abidjan kuna na ndambu ya Côte d'Ivoire pe ekipe ya Saint-Éloi Lupopo yani nde kuzaka pola na makongo tatu na mpavala na ekipe ya IS Algérienne na kumbu ya Union Sportive de la Medina kuna na nganda bantaka ya 5 juillet belofeza baeti kilumbu ya zole sana bantaka ya yaundeke kwiza buluka kilumbu ya lumingu kevanda kilumbu ya 10 na ivwa ya ngonda Februari ya mvula mafunda zole 10 na 3 beno nyaso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote